kuruta so. Uwo wakubwiye ngo wambare ijipo rigufi nibyo bigezweho ntagukunda kuruta nyoko uri kubuza. Uzi ukubwira ngo uzamure ipantaro yambara neza, uzi ukubwira ngo yimanura nibyo bigezweho ntagukunda kuruta nyoko cyangwa so. Umuntu umwe kuri ino si ushobora kwifuza kukubona wateye imbere ngo agusabe ni umubyeyi wawe wenyine. Amen. umwe kuri ino si wakwifuza kukubona wateye imbere ugeze iriya mu magorofa hejuru iwe akaza yazamuka aje kugusaba ni umubyeyi wawe wenyine. Ariko inshuti yawe tiyo kwifuza kutera imbere kuyirusha, ahubwo bati basi tuzamukane, ariko ngo uzamuke umusige hasi tibikunda, ahubwo yotema amaguru. Ntabwo igukunda kuruta nyoko. Iyo nshuti yawe izi kugira inama ntabwo igukunda kuruta so. Uwo wakubwiye ngo wambare ijipo rigufi nibyo bigezweho ntagukunda kuruta nyoko uri kubuza. Uzi ukubwira ngo uzamure ipantaro yambara neza, uzi ukubwira ngo yimanura nibyo bigezweho ntagukunda kuruta nyoko cyangwa so. Ni ukubera iki bikenewe ko wakwibuka umuremyi ukiri umusore utarasaza. Habe no muri kampani bakeneye nyine ko mwoyikorera mukiri abasore. Habe n'ufite iyindi projet runaka muzorebe, niyo mpamvu habe na leta igira igihe cyo kuyikorera kagira n'igihe cyo kuja muri passion. Ni ukubera ko bakeneye abasore, umaze gusaza ntibagukeneye. Habe nubwo waba warakoze neza ku rugero ruteye ubwoba, ariko ubaye umusaza igihe cy'ubusore kikurenganye, igihe cy'ubusore ukivuyemo tiba bakigukeneye, kuko icyo bari bakeneye bwari ubwo busore. Utakibufite rero nta mpamvu yo kugukenera ihari. Muri uyu mugoroba wumve ko uri umuntu ukenewe ku rugero rurenze uko ushobora gutekereza. Wumve ko uri umuntu ukenewe ku rugero wowe ubwawe udashobora gukwiza mu bwonko bwawe. Hanyuma wibaze ngo ese ko ndi umuntu ukenewe muri iki gihe, kuba nkenewe ubu busore bukenewe gutya no bufata gute? Ubu busore bukenewe gutya bizogenda gute kugira ngo mbubyaze umusaruro? Ndakubwiza ukuri neza yuko ubusore byanga byakundwa buzicuzwa. Nubufata nabi uyu munsi byanga byakunda, habe nubwo uzoja mu mwuka ukazurenga muri purafu ukikubita hasi ugasura ukazamuka, ubusore buzicuzwa. Ariko ndababwira ibintu bine byazakorohereza kugira ngo uzicuze bike. Kwicuza ko uzicuza nta kabuza, ariko basi niwakurikiza izi nama ngiye kukugira muri uyu mugoroba uzicuza bike. Abatari bahari mu gatatu sije yari ariko nazanye ibitandukanye ibyo nabwirije ico gihe. Mugende kuri delegasi n'izindi channel murabihasanga, murasoma ibyo ndavuze uwo munsi, ariko uyu munsi ndababwira ibitandukanye n'ibyo. Ubusore buzicuzwa kubera ko ukiri umusore hari abo wahaye amahirwe batari bayakeneye, hari abo wahaye urukundo bitari bikwiye, hari abo wahaye urukundo bidakwiye, hari abo wizeye bidakwiye, hari abo wahaye umwanya wawe bidakwiye. Ibyo byose uzabyicuza. Ariko basi uyu mugoroba wumva inama nkubwira, wumva inama ijambo ry'Imana ritubwira kugira ngo uzicuze bike. Twaravuganye uwo munsi turavuga ngo uyu muntu ari umusore ubu umeze nk'umuntu uri muri rompwe, ubu umeze nk'umuntu uri muri rompwe ashaka kuyisohoka. Ubusore nico gihe waba bukubwira ngo micerekezo, ushaka ko nkora iki, ushaka ko tugera kuki, wowe uhabu gusaba icerekezo. Ariko iyo ubuhaye icerekezo kitari ico burayoba, kandi kugira ngo wongere ubugarure mu murongo nyawo birakuvuna. Muri uyu mugoroba uheze ubusore bwawe icerekezo kizima kugira ngo uzobashe kuba umuntu wanyawe mu busaza, utazohora wicuza, utazohora wishinja uvuga ngo iyo nje kuba naramenye mba narakoze iki, iyo nje kuba naramenye mba naragenjeje ukuntu. Utaraja muri iyo nje kuba naramenye haracariho umwanya wo gukosora kuko uracari muri rombo. Bwana sifiwe. Mu gihe utaje mu gihe cyo kuvuga ngo iyo nje kuba naramenye, wowe turahagera, wenda uwo yarahageze yo wari pasiteri turi kumwe hano, kuko ko ndabona mu mutwe itara rihari hakubita hakaka cyane, sigura ko imyaka imaze kugenda. Ariko wewe turagera muri yanje kuba naramenye kubera ko utarayigeramo, gira ibyo ukosoye.
Salomo yanditse yavuze ngo wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ubwo uzaje uvuga uti ngo sinejejwe nabyo. Hariho igihe kizagishikira umuntu ukagera mu bihe wumva ko utanejejwe nabyo. Muzarebe iyo mushizamo igisirimba mukazamura ivyuma, mwebwe murafashwa cyane mukanezerwa mukumva mwageze kure cyane, ariko abasaza mukabona ko barababwira ngo mugabanye ivyuma, ngo mwashakuje ngo mugabanye. Ni ukubera iki? Bari muri sinejejwe nabyo, ariko wowe unejejwe nabyo kubera ko niyo myaka urimo. Igisirimba cyaba kirekire wowe ukumva ko ari bwo amateraniro yageze neza cyane kuko uri umusore nicyo gihurimo, ariko sowe ushaje akabona ko muri ico umwanya nabi. Ni ukubera iki? Ari muri sinejejwe nabyo. Wowe ukinejejwe nabyo biha agaciro, ubifate neza, kuko nawe hariho igihe hazagera ntunezezwe nabyo. Tugira umusaza ku rusengero, musaza Musafiri, wowe uramuzi, sinzi ko n'abana bomumenya. Niba hariho ikintu yanga kumvira senti hejuru, iyo bazamutse gato uzabamubona ko nukubera iki? Titwa mugaye arashaje, matwi yiwe ntagikeneye kumva ibintu bisakuza. Ari muri sinejejwe nabyo, ariko wowe ukinejejwe nabyo bihesha agaciro, ubikoreshe neza. Ndababwira ngo hari igihe uzi ukora ibintu ukumva yuko ari nta birenze, kumva yuko gucererwa mu materaniro nk'uko umuyobozi yabivuze, ukumva ko ari nta birenze, ukumva yuko kumwifanta ugashiramo agakike, ukumva ko ari nta birenze, ukumva utuntu twinshi, ukumva ko ari nta birenze. Ndarababwiye ngo uzamenya yuko hariho ibirenze. Umunsi uzoshiramo rimwe ukumva nta birenze, uziyongera ka kabiri wumve ko ari nta birenze, wiyongera ka gatatu wumve ko ari nta birenze, uzoja kumva ko birenze, usigaye utaha baguhetse uri ku mugongo. Bazokubaza kuko nta muntu wavyutse ngo asange yabaye umusinzi karuhariwe, ahubwo azahera mu kumwa kamwe akumva ko nta birenze, akongeraho ka kabiri akumva ko nta birenze, akongeraho ka gatatu agasanga yabaye imborerwa, ntakiri umusinzi, yabaye imborerwa. Asigaye kubera ko yatangiye yumva ko ari nta birenze. Ibyo wumva ko ari nta birenze, umunsi umwe bizocika ibirenze. Twa duto ukora uri umusore ukumva ko byoroshe, ukumva ko nta cyahatari, ibyo wumva ko ari nta byahatari birashobora kuzoshira ubuzima bwawe muri hatari. Ibyo wasuzuguye ukumva ko nta kirenze, kumva ko atari hatari, hari umunsi uzobyuka ugasanga byahabaye hatari. Ubusore bwawe ubukoreshe neza, mu gihe ugifite imbaraga ubikoreshe neza, kubera ko Imana irabukeneye na Satani arabukeneye n'isi irabukeneye. Nta muntu ukupasiteri batari ko ico subiza hiyo myaka yanyu, ko niko azavuga. Sikuzi utekereza pasiteri niko bimeze, azatekereza ngo ico subiza hiyo myaka yanyu naje ndabe ico nokora, yokora ibitangaza, ariko wowe ukibufite kurabwica nabi, wowe ukibufite kurabwica nabi. Ukorera umuremyi ugifite imbaraga, kuko hari igihe utazobuzifite. Kugira ngo pasiteri washiramo igisirimba yo kibyina ntaca ashoboye, ariko wowe ugigishoboye ukoresha imbaraga zawe neza kugira ngo mu busaza utazicuza. Ndababwira ngo mu gihe utaragera imbere y'Imana ngo igucire urubanza ijiji ibyo wakoze, ubusaza bwawe buzagushira mu rubanza bukubaza ngo ese wakoze iki? Ukiri umusore wakoze iki? Abana bawe bazokwicaza bakubaza ngo ese kuri mu kutubwira ngo ntugishoboye, igihe wari ugishoboye wakoze iki? Kuri mu kutubwira ngo nidukore, kuri mu kutubwira ngo dushiramo agatege dukore, wowe igihe wari ugifite ako gatege wakoze iki? Ubwo ni ubusaza bwawe buzokubwira ayo makuru, ubwo ni ubusaza bwawe buzokubaza ayo makuru. Apana Imana izoza kukubaza ya kabiri bwa nyuma, ariko uzoza kubaza ngo ese ukiri umusore wakoze iki? Abana bakubaza ngo ese papa kuri mu kutubwira ngo dukore twiteze imbere, wowe ukiri mutoya niki wagezeho? Twereke amazu wubatse, twereke ibintu bikomeye wagezeho, uzutubwira wowe biri, kuko nawe tuzi ko utavutse uri umusaza wahereye mu busore. Ukiri umusore wakoze iki? Wikura mu rubanza rwawe ubwawe, wikura mu rubanza rw'ubusaza bwawe, wikura no
uzobyara be kuzogushira mu rubanza bakubaza ibyo wakoze ukiri umusore. Uracyafite amahirwe yo gukora, uracyafite amahirwe yo guhitamo, uracyafite amahirwe yo gukoresha ubwo busore bwawe ukababyaza umusaruro. Nababwiye ko uyu munsi nahinduye ntari bubabwire ibyo nababwiye ubushize, ndakomerezaho muzobirebera kuri YouTube. Ikintu cya mbere cyozotuma n'imiburiburi wicuza bike mu busaza bwawe ni ukumvira ababyeyi. Hari ipepo ryateye mu bana, umubyeyi yakwicaza yakwigisha ukamubwira ko ashaje, ukamubwira yuko iby'ubu ntabyo yomenya, ukamubwira yuko wewe ibyaza ari byo muri antikite, wowe uri muri ta moderne, ariko baza baca umugani ngo akanwa k'umusaza karanuka ariko ntikabesha. Niwumvira umubyeyi wawe kubera ko iyo nshuti yawe izi kugira inama ntabwo igukunda kuruta nyoko. Iyo nshuti yawe izi kugira inama ntabwo igukunda kuruta so. Uwo wakubwiye ngo wambare ijipo rigufi nibyo bigezweho ntabwo ukunda kuruta nyoko uzi uri kubuza. Uzi ukubwira ngo uzamure ipantaro yambara neza, uzi ukubwira ngo yimanure nibyo bigezweho ntabwo ukunda kuruta nyoko cyangwa so. Ubundi niba muri inshuti mwembi, simbazi ariko ntimwangana muri inshuti, murakundana, ndakurahirira izina ry'Imana afashe iyi mikoro yo mu ikanisa nti wo kwifuza ko yatera imbere kukurusha, ahubwo yo kwifuza ngo muzamuke mwembi. Umuntu umwe kuri inosi ushobora kwifuza kukubona wateye imbere ngo agusabe ni umubyeyi wawe wenyine. Amen. Umwe kuri inosi wakwifuza kukubona wateye imbere ugeziriye mu magorofa hejuru iwe akaza yazamuka aje kugusaba ni umubyeyi wawe wenyine. Ariko inshuti yawe tiyo kwifuza kutera imbere kuyirusha, ahubwo bati basi tuzamukane, ariko ngo uzamuke umusige hasi tibikunda, ahubwo yotema amaguru. Ariko umuntu umwe kuri inosi wifuza kukubona wateye imbere, wifuza wavuye nk'umusore mwiza, wifuza kukubona urimo wavuyemo ikintu cyiza ni umubyeyi wawe wenyine, ntabwo ari inshuti yawe. Uganda wumvira ubundi Bibiliya itubwira ngo niba ukeneye kuronka imyaka myinshi, niba ukeneye kurama kuri inosi, umvira ababyeyi. Niba ukeneye kurama kuri inosi, niba ukeneye kugirira umugisha kuri inosi, niba ukeneye iterambere kuri inosi, kode nimwe, umvira ababyeyi. Apana kumva ko icyo umubyeyi akubwiye ngo wumve ko utokigendera ngo kubera ko ashaje. Wumvira umubyeyi wawe kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Byo jambo ngize iminsi nditekerezaho cyane, fatiye ku kuntu abana basigaye bigira batakicumvira ababyeyi, ukumva ko wowe ubwawe wihagije, ubundi bazavuga ngo umutwe umwe wigira gusara ntiwigirira nama nziza. Umvira umubyeyi wawe. Ubundi hari ikintu bita mu Gifaransa ngo ni instinct parental, ni ibyiyumvo by'umubyeyi agira muri we ariko adashobora gusobanurira umwana we. Ni sixième sens. Muzi ko umuntu agira amasansi 5 ariko haba na sixième sens. Iyo sixième sens ni ya sanse kubu jewe ndonsa, ubu ndashobora kumenya ngo guhararira ndi hano. Uyu mwana wanje nonsa yitwa Gwiza. Umubyeyi arashobora kumenya ko hari ikintu kibaye ku mwana we adahari. Sibyo? Urashobora kumva ko hari ikintu kibi cyabaye ntawe urakikubwira. Ijya niyo sixième sens. Hanyuma hariho ibintu bishobora kubyuka mu mubyeyi ariko adashobora kukubwira, akabikubwira swata aciye mu mugani. Ariko ukuntu uzubabaza umubyeyi, imikoro kirasakuza, hari ukuntu ushobora kubabaza umubyeyi ntagutuke, akabura ukunda kugira ngo wumve, yamara akakubwira ngo yewe mwana ngo ntaco nawe uzobyara. Uzi umubyeyi yakubwiye gutyo aba yababaye, aba yabuze uko akubwira, agakoresha iyo instinct
kugira ngo nawe basi wibwirize uri mukuru. Shaka kubwira ngo genda isi zakwigisha. Umva nti yo kwicaza ngo agutuke, kuko umubyeyi ntiyotuka umwana we, ariko akubwira mu bundi buryo wowe ubwawe uzibwiriza se ukazona bitahura ushaje. Kuko abantu bashobora kukuvuma kuri ino si ni abantu babiri. Uwa mbere ni Imana yo kuvuma nka Kayini ukagenda wangara. Ubwira kabiri ni umubyeyi wawe. Ugerageze kumvira umubyeyi wawe kugira ngo azogucira amacandwe meza, ntakakuvuma, kuko nakuvuma bizogufata. Mubyeyi nakwigisha kureka iki ukireke, kuko nta wundi muntu ugukunze gusumba umubyeyi wawe. Mubyeyi nakwigisha akakubwira ngo mwana wanje gira uku nuku uko akubwiye uzokumve kandi ukugendereho, kubera ko nta wifuza kumera neza kuri ino si atari nyoko wakubyaye, atari so wakubyaye, nta wundi. Cyo cy'ababyeyi ntivuyeho. Kigira kabiri cyatuma n'imiburiburi wazakwicuza bike mu busaza bwawe, ni ukwiga kwitoza ukitoza muri byinshi ngiye kukubwira. Bwana sifiwe. Amen. Ngo kwitoza ku by'ubu bugingo, ku by'uyu mubiri, ngo bigira akamaro muri bike, ariko kwitoza mu by'ubu bugingo ngo bigira akamaro muri bike cyane, ariko iyo witoza kubaha Imana bigira umumaro muri byinshi. Muri uyu mugoroba reka nkubaze ngo ese kuritoza iki? Kuritoza kubiki? Kuritoza kuzavamo iki? Kuritoza kuzagera kuki? Ese ubusore bwawe kurabutoza iki? Ubusore bwawe kurabutoza kuzovamo iki? Ese kurabutoza kuzova nk'umusinzi mwiza? Ubusore bwawe kurabutoza kuzova nk'umusambanyi mwiza? Ese ubusore bwawe kurabutoza kuzovamo iki? Ikintu uhaye utoza ubusore bwawe ni igiki? Uracari mu gihe cy'imyitozo, kuritoza kuzavamo iki? Mwanya wawe umariye mu kwitoza iki? Siyansi urimo za buri munsi niziye, urifuza kuzavamo iki? Kandi icyo umuntu azaba agitegura none. Wowe ejo ko turamubonera muri none, wowe ejo hazaza uhategura none. Tuzohategura wahageze, tuzohagera tunyine utaranahateguye. Ko ndakubaza ngo ese kuritoza iki? Bampaye kubwiriza ariko ntibampaye umwanya mara. Ndaguma nkureba unsinyare nubona harageze. Ndakubaza ngo ese kuritoza iki? Muzubu bugingo kurabwitozamo iki? Mu kubaha Imana cyangwa n'izubu bugingo? Umwanya wawe umariye mu kwitoza iki? Uri umunyeshuri w'ikihe kintu? Ubundi cyo umuntu ahaye akora none, uri umunyeshuri muri cyo none, ariko ejo uzoba uri master wacu. Ejo uzoba na uri metre cyangwa metresse w'icyo ukora none. Busore bwawe kurabutoza iki? Kurabutoza ngo buzovemo iki ejo hazaza? Ejo hazaza ubusore bwawe ni iki? Uri muri training y'iki? Kuri traininga mu giki? Nibikurimo ivyo urimo uyu munsi ndagutangariza ko ari byo bizovamo ejo wewe hazaza. Ejo hawe hazaza kurategura uyu munsi, ibyo uhaye utegura none nibyo bizavamo ejo hawe hazaza. Uyu mugoroba ndagusaba ngo witoze gusoma ijambo ry'Imana. Ndagusaba ngo witoze kuba imbere y'Imana. Ndagusaba ngo witoze gusenga. Ndagusaba ngo witoze no gufunga. Iyo umuntu yitoje gufunga, hari izindi mbaraga biguha, kuko bigabanya kamere. Bigabanya iki? Bigabanya kamere. Bigabanya ubwibone bw'umubiri. Bunaheza n'umubiri umwanya wo kwitravaya. Witoze kubaha Imana. Hallelujah. Witoze kubaha Imana. Witoze no kubaha ababyeyi. Hanyuma uzova nk'umusore umeze nk'uwo Imana ishaka, umeze nk'uwo n'ababyeyi biwe bashaka. Nababwiye yuko nta wundi muntu wifuza kukubona wavuyemo ikintu kizima atari umubyeyi wawe.
wibaze ngusiga ikibazo muri uyu mugoroba, wibaze ngo ese ko nditoza iki, niki mpaye nitoza, niki shaka kuvamo. Sinababwiye imirongo mu kubaha ababyeyi, murabisoma mu ba Efeso 6 no kuri 1, Imigani 1 no ku 8, niho musanga ibyo bintu byo kwitoza. Naco muragisanga muri Timoteyo wa mbere 4 no kuri 6 gushika ku 8. Bwana sifiwe. Kambabwira ikigira 3 hanyuma tumenye aho tubiherereza. Nukwihanganira igihe cyawe. Hari igihe umuntu azakenera gukora ibintu mu gihe kitari cyo, ukazupurema bigaprematira, ariko ihangane ibi ugaze ibintu mu gihe cyabyo. Wihanganira igihe ugikoreramo neza, ureke gukora ibintu mu gihe kitari icyabyo. Bundi abasore bagira ingorane zibiri. Ingorane ya mbere ni ugutwagwa n'irari. Ingorane ya kabiri ni ugukunda feelings, gufiringa, turyohegwe. Ariko ndakumenyesha ko ibiguteye umunezero w'iminota 30 cyangwa isaha uzabyicuza ubuzima bwawe bwose. Kandi wibaze ngo umunezero w'umwanya muto ukwicira ubuzima bwawe bwose, wabakoresheje ubwenge buke. Zawumva ko feelingamo, zawumva ko ari feelings, zawumva ko uryoherwamo, wibuke neza ko ari byo biri mu rupfu rw'ubusore bwawe. Ndabisubiramo. Nasenze ngo Imana ifashe uyu munsi mbwirize gahoro kugira ngo nta mwuka mbajanamo. Zawumva ko zokuryohera umwanya muto, ibyo uryohera mu mwanya muto, ibyo biguteye ibyishimo by'umwanya muto, ibyo biguteye umunezero w'umwanya muto, wibuke neza ko ari byo biri mu rupfu rw'ubusore bwawe. Ni mu rupfu rw'ubusore bwawe buryamye. Umunezero w'umwanya muto wa 30 minutes cyangwa isaha cyangwa 15 ni mu rupfu rw'ubusore bwawe buryamye. Icyo wagikoze wanezerewe, ego turabikwemereye, ariko ndakwibutsa ko ari mu rupfu rw'ubusore bwawe buryamye. Wagiye kubwegura, wagiye kwegura urupfu rw'ubusore bwawe aho buryamye kubera umunezero w'isaha imwe 30. Ibyo wise ko ari feelings. Imana itubabarire. Uyu mugoroba byibura dutahana ubwenge twiyongereho ubwenge bwo twari dufite. Wibuke basoza wibuka ko gusa wibuke ngo umunezero w'umwanya muto, mu mwanya muto uryamye mu rupfu rw'ubusore bwaje. Ndabibwira abakobwa kino kintu naranakibabwiye ubushize, nababwiye ngo umunezero w'umwanya muto wawukura mu rupfu rw'iteka ryose rw'ubusore bwawe. Urashobora kunezerwa uwo mwanya, hanyuma igitondo kimwe ukazuka utari umugore, ukazuka utari umugabo, ugasuka utakiri n'umukobwa, wenyine ukibura uriwe kubera umunezero w'iminota 30. Munezero w'iminota 30 watuma utakiri umukobwa, nube wanabaye n'umugore, kuba umugabo we tuzona gukundira. Uvuye mu bukobwa nta mugabo wabugukuyemo, ugasanga uri nyina w'umuntu utarabiteguje kubera umunezero w'iminota 30. Mugabanye feelings. Naje kubasaba ngo hanyuma mushobore kujera, kwirinda, kugira ngo ejo muzava nk'abasore beza. Hariho umugabo umwe nkunda kubabwira wo mu gitabo cy'umugenzi, Bunyana yaranditse, aravuga ngo ahayereka mu Kristo, musobanuza ahayereka mu Kristo ibishobora kumufasha mu rugendo, ngo yamujanye ahantu ngo asanga ngo hariho umugabo ngo ufungiriwe mu kazitiro, ngo ababaye cyane, ngo yuzuye agahinda, ngo arabaza ngo se mu Kristo mwiza we, ngo se mwigisha mwiza we, ngo se uyu mugabo yabaye iki, ngo aramubwira ngo mwibariza aragusubiza, ngo mu Kristo abaza uwo mugabo, ngo atari ko wa mugabo we niki ko mpambo utamerewe neza ko ufungiwe ahantu umerewe nabi, ngo aramubwira ngo ntubone
merewe nabi gutya. Aramubwira ngo ni ukuri, ngo ndakubwira ko nari umukristo nk'abandi, natangaga icacumi nk'abandi, ninjiraga mu ishengero nk'abandi, nari umuririmbyi nk'abandi, nari pastori nk'abandi, nari umudiyakoni nk'abandi, wanashaka haba n'uruhimbi naragwegereye, ariko byaje kurangira nisanze muri akazitiro naje ubwanje ntazi igihe nakinjiyemo. Waramubwira ngo ese niki cyatumye ukisangamo? Wombwira impamvu zatumye ukisangamo? Yamushubije amagambo atatu. Yaramubwira ngo icyambere ngo nuko ntabashe kwirinda, ngo nuko nemereye kamere yaje ngo gukora ibyo yashatse byose. Iyo wemereye kamere yawe gukora ibyo ishaka byose, uza wisanga mu kazitiro kandi udashobora kubasha kwikuramo. Aramubwira ngo ikigira gatatu ngo nuko ntabaye maso, ngo ubugingo bwanjye sinabubereye maso, ngo ahubwo narabwihoreye ngo bukora icyo bwashatse gukora bwose. Ngo sinabaye maso, ngo ahubwo umubiri wanjye narawemereye gukora icyo washatse gukora cyose. Iyo wemereye umubiri wawe gukora icyo ushaka gukora cyose, uzasanga mu kazitiro. So atazogukuramo, nyoko atazogukuramo, n'uzugukuramo. Ko muranyumva cyangwa ndeke? Yaramubwiye ngo impamvu nisanze muri aka kazitiro ni zitatu. Iya mbere sinabashije kwirinda, igira kabiri sinabaye amaso, igira gatatu ngo nuko nemereye kamere yaje gukora ibyo yashatse byose, nibyo naje kubabuza. Mureke kwemerera kamere yanyu gukora ibyo ishaka byose, kuko imbuto za kamere murazizi zihabanye n'iz'umwuka. Haleluya. Mwirinda bino bintu bitatu bunyana yanditse. Niwashobora kubyirinda uri umusore, uzavamo umusore mwiza nawe ubwawe wishimiye. Hari igihe umuntu azavamo ikintu nawe ubwawe utishimiye kandi ari wowe wabaye cyo, ukaza wicuza. Kandi igihe cyose iyo umuntu yicuza, wicuza ibitagishobotse. Uyu munsi ushoboye kwicuza biracyashoboka, ariko hari igihe byoshika ukicuza ibitagishoboka. Hari igihe byoshika ukicuza ibitagishoboka, ariko uyu munsi haracyariho umwanya wo kwicuza, uwo kwicuza ibishoboka ukagira ibyo ukosoye. Urindira igihe cyawe, urindira ibintu byose bigira umwanya wabyo, we guprovoka. Rindira. Kubera ko wifuza kuba umugore utarashaka, kubera ko wifuza kuba umugabo utarashaka, genda kirashika rindira. Salomo yabyanditse neza, aravuga ngo igihe cyose ibintu byose bigira igihe cyabyo. Hari igihe cyo kurirangwa n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo kuririmba n'igihe cyo kuboroga, hari igihe cyo guhinga n'igihe cyo gusarura. Kubera ko wewe ushaka gusarura hataragera kusarura, kubera ko ushaka kugira ibyo ukora bitari mu gihe cyabyo. Buri kintu igihe cyacu, rindira igihe cyawe. Urindira igihe cyawe, we guprovoka ibintu, we gukora ibintu umwanya wabyo utaragera. Kuntu mwamundeba ni kaho mwamunyumva, Imana ifashe. Ko murandeba nk'abahabumva, Imana ishimwe ko muhamwumva. Mwirinde feeling cyane, mwirinde feelings y'umwanya muto wowe utakazamo ibintu byinshi udashobora kwegeranya wenyine ngo uzobishobore. Icyanyuma witoze gukunda ubwenge, ukunda ubwenge kugira ngo uzavemo umusore wifuza wowe ubwawe, ababyeyi bawe bifuza, igihugu cifuza, habe n'itorero ryifuza. Nuko ukunda ubwenge hanyuma ukabushakisha. Bundi guhura n'umusore udafite ubwenge birabisha, ariko wifuze gushaka ubwenge. Amen. Wifuza kugira iki? Wifuza gushaka ubwenge, kuko ubwenge nibwo bugize umusore. Niwakoresha ubwenge muri iki gihe, uzagera aho wifuza nawe ubwawe. Niwagera mu gihe cyiza ukicara ukumva ko ubwenge bwawe bukwiye ukabukoresha neza. Hari igihe umuntu agira ubwenge ariko akabukoresha nabi. Wifuze kugira ubwenge, ushaka ubwenge, uhirimbanire gushaka ubwenge. Mu gihe ukiri umusore, ushaka ushaje ntibizokunda, ariko uhirimbanire gushaka ubwenge ukiri umusore.
twavuze ngo ubusore buzicuzwa haba none cyangwa ejo. icyo nkubwiye cyo uzicuza ubusore bwawe, ariko uyu mugoroba niwumva nibura bituvuze muri uno mugoroba bizagufasha kwicuza ibintu bike. Uzicuza bike. Salomo yanditse ngo